Assalamualaikum and a very good afternoon to warga sedaya out there. And selamat sejahtera of course. For today, we are back with Suara Sedaya. Yay! Excited tak Alia? Nervous sikit lah. Nervous, tapi kita akan buat santai. Okay, so podcast session yang lepas kita buat like months ago, it was about leadership. Today, hari ni kita akan bawa bersama anda satu topik yang kami rasa memang patut bagi perhatian. Memang patut kita menelusuri sama-sama. Sebab topik ni memang sangat hangat and kita kenalah macam as leaders of the school, kita kenalah macam cari penyelesaian, jalan penyelesaian. And topic for today, podcast session is healthy mindset. Okay, so before that, saya Imran Khalif bin Muhammad Safi Nizam and I am the president of SLP. I will be the host for podcast hari ini lah. And like, siapa akak berbaju purple di sebelah kita ni? Itu yang kita nak tahu. Jadi perkenalkan diri anda. Hai semua, nama saya adalah Nur Alia Rasyara Binti Nizam and I am the president of PRS SMK Taman Raya for 2026 session. Okay, so pembimbing rakan sebaya. Before that, Alia, pembimbing rakan sebaya ni buat apa Alia? Pembimbing rakan sebaya biasanya dia jadi contoh lah kepada pelajar-pelajar. Dia macam support peers untuk pelajar-pelajar. Wow, interesting lah. Okay, so Alia right here, Alia akan terangkan kepada warga sedaya and audiences out there apa yang kita kena tahu pasal kesihatan mental ni. Apa punca-punca dia, apa kesan and of course tindakan yang kita boleh ambil. Sebab kalau ada masalah, kita kena ambil langkah-langkah kan Alia kan. Betul. Okay, so Alia, are you ready? Yes. Okay, let's do it. So Alia, saya nak tanya awak. Before kita macam understand one concept, kita kena tahulah definisi dia. Kita kena tahulah apa maksud dia. So Alia, boleh terangkan kepada warga sedaya apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan healthy mindset dari segi perspektif seorang pelajar? Saya rasa healthy mindset dari perspektif seorang pelajar adalah menyeimbangkan personal life dengan akademik. Terutama untuk form 5 di luar sana, kita dah nak trial SPM kan. So kita rasa banyak sangat pressure. So instead of terlalu fokus kepada akademik, which you should focus, tapi you kena imbangkan jugalah social life dengan akademik. So that awak tak ada banyak pressure. Betul. Like macam now, macam semua orang macam alamak you have to catch SPM 20 Julai. But it's okay guys. We can do this. We can do this. Okay. So macam Alia cakap, yang kita boleh definisikan is healthy mindset ni is kita kena seimbangkan benda. For pelajar lah, specifically kita lah warga sedaya kan. Betul. Kita kena like kita kena balance academic life, social life, and itu memang asas kepada healthy mindset. Saya nak mencela, apart from kita tak nak tengok sangat akademik kan, kita kena selalu positive thinking. Kita kena jadi happy go lucky guys. Kita kena enjoy our life more. Of course. Enjoy. Tapi enjoy berpada-pada. Okay. Betul. Okay, thank you Alia for the definition. Okay Alia. So, of course, kita pelajar kan. Kita remaja, memang kita akan macam exposed to some ideas, some ideologies and kita mesti ada macam misunderstanding. Macam salah faham pasal satu benda, of course. And like, so Alia, apakah salah faham yang selalu berlaku tentang kesihatan mental dalam kalangan pelajar? Mesti diorang ada macam misunderstanding. So, can you explain to us? Saya rasa ramai sangat orang yang memandang rendah terhadap healthy mindset dengan kesihatan mental ni. Especially orang rasa macam, oh awak ada kesihatan mental, so that means you guys lemah. Kenapa awak tak manage your stress properly? Kenapa awak tak try distract yourself? Macam kita kena tahu yang kita boleh nampak dia orang berusaha untuk sentiasa improve diri kan? Betul, improve diri. Jadinya semua orang dapat healthy, semua orang ada kesihatan mental. Kita pun sama ke Imran. Of course kita deal with very many things, but kita like we do our best, we help each other kan. Betul. Sama ada dia kecil, besar ataupun notice or noticeable. It is important untuk kita seek for help lah. Yeah, seek for help. So guys out there, janganlah pandang rendah kat orang yang kesihatan mental dia tercelarut ataupun macam ada mental problems. They are struggling and we have to help each other. Kita kena help each other. So please guys, let's do this. Macam let's do this together. Gitu. Okay. So Alia, nak tanya. Macam pasal punca lah. So mengapa ramai pelajar
dia selalu bandingkan diri dia dengan orang lain. Like contoh, dia dapat tu, aku tak dapat ni, macam mana? Like why? Padakan diri ni ada dua, sama ada dia positif ataupun negatif. Tapi biasanya kita akan rasa kena banding diri bila after kita lepas exam, lepas kita dapat result. Okay, macam saya sendiri lah, lepas dapat result kita dah try untuk move on daripada markah-markah tu. Kita balik rumah, kita scroll-scroll TikTok. And sekarang ni banyak sangat trend, which is good. Trend untuk motivate, which is trend jedak jeduk. Macam Ina pernah buat tentang macam straight A, dapat markah tinggi dalam certain subjects. And of course sebagai seorang manusia kita terus macam wow, dia boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? Okay, that is the positive one. Kalau negatif pula, bila awak bandingkan diri awak sendiri dengan orang lain, but also you downgradekan yourself. Damage diri lah kan? Yeah, damage diri. Jangan, please take macam just enjoy your life lah, just relax je. And like, I also macam dengar orang dulu-dulu cakap yang kita kenalah macam instead of bandingkan diri dengan orang lain, kita kena banding dengan diri sendiri. Betul? Sebab kita punya hidup, kenapa orang lain nak Kenapa sibuk? kita kena sibuk dengan orang lain? Okay? Right. Maybe kita boleh jadikan seseorang tu sebagai inspirasi instead of rivalry. Ya, betul. Wow. Vocab ni sangat bagus. Inilah kita nak daripada President of PRS kita. Memang. Okay. So thank you Alia sebab terangkan kita pasal kenapa orang bandingkan diri, comparison. Comparison is the thief of joy. Oh, gitu. Okay. So, Alia nak tanyalah. So, apakah kesan tekanan akademik terhadap kesihatan mental pelajar? Sebab kita tahu, pressure ni is something very big, something very damaging to someone. Bukan not necessarily damaging, but it can be good and it can also be bad. So like, can you tell us, macam bagi tahu out there, our pelajar sedaya out there, apa kesan tekanan akademik terhadap kesihatan mental pelajar? I think kesan dia salah satunya adalah awak akan overwork sebab awak nak jadi perfect. Okay, betul tak? Betul, of course. Awak nak jadi perfect. Lagi satu, banyak sangat pressure, sama ada from parents, sama ada from awak punya peers, sama ada awak sendiri yang pressure diri sendiri. Jadinya, awak akan jadi overwork, lepas tu awak terus jadi overthinking and awak tak dapat fokus dalam kelas. Sebab apa? Sebab awak tak dapat tidur. Sebab awak overwork. Tidur tu sangat penting guys. Betul. Saya baru realise yang after saya dapat banyak tidur, Allah, Baru boleh fokus. Baru boleh fokus. So memang important kan tidur tu. So like guys, janganlah kita tertekan sangat. I mean like academic pressure is good kan. It's good. Tapi but kalau excessive tu, awak akan downgrade yourself and all that. Okay, thank you Alia. So Alia, bagaimana cara yang sihat untuk menghadapi kegagalan? Sebab macam kita ni manusia and even in everyone punya mindset and idea, manusia ni kita ada kejayaan, kita ada kegagalan, but sometimes majority of people lah, bila dia meet kegagalan, dia terus putus asa, give up. And itu of course kita tak nak benda tu, kita nak meningkatkan kualiti pelajar kita punya leaders of tomorrow. So Alia, macam mana kita nak berhadapan dengan kegagalan tu dengan cara positif, dengan cara yang sihat? Semua orang pernah gagal. Saya sendiri pernah gagal. Ina pernah gagal. Of course. Yang sama ada dia akademik ke, dia punya curriculum ke ataupun dia punya life, dia akan rasa gagal. And it is okay untuk kita rasa kecewa. Tapi jangan berlarutan. Sebab bila berlarutan, awak tak akan enjoy your life. Betul. Okay, dari pengalaman saya, tahun lepas saya dapat A solid for science subject, which is my favourite subject. And this year I only got A minus. And saya sangat sedih, saya sangat kecewa dengan diri saya berikan tekanan, saya terus downgradekan diri saya macam kenapa kau tak dapat buat ni? It's just macam awak buat kesilapan, kan? Kesilapan untuk simplest punya thing. So balik tu, I cakap dengan my mom. And then my mom kata, oh it's okay, at least you got an A, macam tu. And then I was like, oh tapi you tak faham, I kecewa I dapat A minus and then my mom said, just focus on the subject that you achieve better than your last year. Memang Okay? kan. Betul. If kita macam tak strong in one subject, kita janganlah just stuck in Just there start kan. kat situ. Awak ada banyak lagi kelebihan. Awak kena cari sendiri. And maybe dengan kegagalan tu awak boleh belajar. Macam saya balik rumah, saya terus buka paper science yang telah ditanda. And then saya tengok, oh kertas satu saya sangat lemah. Kertas dua saya okey. Biasalah kita pelajar Teknik lah kan. Teknik kita macam identify mana kita lacking. Betul? So like guys, also important thing to highlight, kegagalan for everyone lain-lain.
ada orang untuk dia F gagal, ada orang walaupun dapat A minus gagal, and kita tak boleh judge. What we can do is help each other untuk face that failure, because yelah kita semua ada subjective opinions. So itulah something saja nak cakap lah. Okay. So thank you Alia for the cara sihat tadi. And also Alia, mengapa penting untuk kita terima bahawa kita tak perlu menjadi seorang yang sempurna? Siapa je yang sempurna? Boleh tak awak namakan satu person yang sempurna? Saya rasa setiap kali korang pergi ke baca pakar motivasi ke apa, dia tak pernah cakap yang you guys are perfect. Betul Okay? Betul sangat. Nobody is perfect. Sekarang ni kalau yang tengah trending dekat TikTok dengan chats is sederhana yang sempurna. Lama. Which is for yourself lah, for yourself. Maksudnya macam awak kena ingat yang everyone have their own learning pace. Maybe rezeki masing-masing, kadang-kadang orang tu dia cemerlang cepat, kadang-kadang awak cemerlang lambat. Just jangan give up. Kalau apa tadi? Kalau kita macam tak capai target. Tak capai target, tak apa, jangan give up. Just learn from mistake tak apa. It's okay. Yeah. So macam betul lah tadi Alia cakap kan, macam kita kalau kita asyik mindset kita kena perfect, kita kena special, kita kena extraordinary, penat. Serius penat. Sebab nak dapat validation from orang lain, tak perlu. Sebab this is your life, okay? This is your life. Bukan mental je penat, physical pun penat. Sebab macam Alia cakap, kita overwork, kita stress. Over competitive. That's not healthy for us. So guys, take it slowly but surely. Betul. Okay. So Alia, my next question for you is, bagaimana seseorang boleh menjadi pendengar yang baik kepada rakan yang sedang mengalami masalah? Macam kita tahu, kita ni hidup bermasyarakat. So kita kenalah bersocialize kan. Even awak tak ada kawan, even if someone yang macam random, kita still kena be a good listener. So how? Bagaimana? Masih Iman cakap tadi, be a good listener. Which is the key bila kita dengar apa yang orang luahkan. Some people, macam certain people, bila dia luahkan sebab dia tahu yang dia tak dapat keep it to themselves. So dia nak cari seseorang ataupun seorang guru untuk meluah. Jadinya korang kena listen first. Listen is the key point, okay? Jangan menyampuk, jangan bandingkan diri awak. Betul. Contoh, saya selalulah sangat kena benda ni. Saya cakap saya punya masalah, and then dia terus menyampuk. Oh, saya punya masalah lagi berat. Awak punya okey apa macam tu? Kita tak nak benda tu. Okay? Lagi satu, dia percaya kita untuk kita dengar dia punya masalah. So, please save it. Maksudnya macam jangan bagi tahu orang lain. Just keep it to yourself lah. Jaga kepercayaan tu. Betul. You are trusted. Then take it lah, like seriously lah tanggungjawab tu. Also macam Alia cakap tadi, like be a good listener kan. Kita tak boleh bandingkan struggle orang lain dengan struggle kita. That I think it's not really bijak lah untuk buat benda tu. Tu very toxic lah. Macam kita tak boleh, orang struggle, maybe kalau struggle dari segi ekonomi, ada orang struggle dari segi family problems, kita struggle lain-lain. But macam saya cakap, in today's life, kita memang have to be there for each other. Kita kena always macam socialize and kita cerita, and that's one way to vent out our feelings. Tu bagi tahu macam tu kan. Okay, thank you Ella. Okay, next. Soalan yang saya sangat suka. So bagaimanakah seseorang boleh membina keyakinan diri secara sihat? Build confidence, self-confidence lah. Sebab kita tahu macam ramai macam lacking confidence, nak cakap depan ramai orang, nak buat itu inilah macam kerja kebajikan ke apa, and how? Ada dua, for me, in my opinion, first, practice makes perfect. Contohnya, kalau awak ada pertandingan ataupun awak akan menjadi seorang MC ataupun VC, awak maybe boleh practice dengan mirror. Okay, by yourself, maksudnya macam tu. So, bila the DD, awak rasa macam, oh, dah practice. So, it's okay. I'm just going to give my best. Confident gitulah, macam kita dah familiar. Okay, aku dah buat macam ni, aku akan buat balik macam tu. Betul. Second is, bila you take it as a challenge lah. Maksudnya, keep your expectation macam realistic lah. Dia realistic lah sikit lah. So, bila awak gagal ke apa, awak tak adalah downgradekan diri sendiri kan. Yeah. So, itu very important. Saya memang setuju. Memang like, expectation kita kena selari dengan usaha kita. Kita tak boleh expect, aku kena dapat A+, tapi aku tak study pun. Itulah. Sebab mata pelajaran pi je.
Ya, jangan cakap macam alah saya tu senang je, of course A+. It's Tak tu okay. tak study, tak dapat juga kan. Betul, nanti sendiri kecewa kan. So itulah macam very important lah kalau kita nak kekalkan mindset healthy kita. Okay, Exalia, saya nak tanya soalan ni lah. So jika anda boleh hapuskan satu mentality toxic dalam kalangan pelajar, apakah ia? Satu macam banyak sangat lah toxic. Banyak kan? Sekejap, saya Satu yang fikir. ketara lah, satu yang ketara. ketara. Probably toxic motivation. I'm so sorry. Maybe benda ni pernah work out with you guys. Maksudnya korang scroll TikTok, korang search toxic motivation. Toxic motivation ni contohnya macam kau dah lah buruk contohnya. Kau dah lah buruk tapi tak pandai. Pergi belajar sekarang. For me, benda tu tak necessary kan Imran. Daripada Macam ada cakap tadi, jangan downgradekan diri. jangan downgradekan diri sebab tak payahlah downgradekan diri kan. So just apa yang nak cakap Just be there. Just be there for yourself. And like, kita just jangan like, toxic motivation tu sometimes it can work but most times lagi damage kan sebenarnya. lagi damage sebab awak tak percaya dengan diri you sendiri. How Yeah. can you study macam tu? So like peer pressure also like something very toxic yang kita peer kena pressure. hapuskan kan. Sebagai contoh, sekarang ni tengah popular dengan manipulation. So I think you need to choose your friends wisely. Yang tak membocorkan rahsia anda, yang tidak manipulate, yang tidak menikam belakang. That is toxic. Okay? Like kita tak perlu circle besar-besar. Kalau circle besar-besar Tapi tak quality, tak Yeah. payah ada circle. just be friends yang you memang trust and like macam memang ada when susah ke senang ke. That's very important. Okay, so Alia, ni macam very tricky sikit ah. So apa beza antara menjadi yang terbaik versus menjadi versi terbaik diri sendiri? Menjadi yang terbaik dengan menjadi versi terbaik diri sendiri kan. Saya rasa untuk menjadi yang terbaik tu bila awak nak validation from other people. Betul tak Imran? Betul. Memang Maksudnya setuju lah. macam aku dah dapat A+. So that nanti orang boleh nampak and aku boleh bangga dengan aku punya pencapaian. Kena ingat lah yang you guys tak perfect. Okay, macam soalan tadi. Lagi satu untuk perfect dari segi diri you sendiri adalah bila you tengok peningkatan you. Tengok Peningkatan sendiri. peningkatan, bukan terus meningkat. Dia peningkatan. So from daripada gagal to lulus ke, daripada dapat tempat ketiga, tempat pertama ke, macam tu lah. Yeah, because like macam ramai orang cakap macam saya cakap tadi lah. Kita jangan bandingkan diri dengan orang lain. Sebab kalau kita rasa nak jadi sempurna ni, of course mindset kita akan terarah kepada nak jadi better dengan orang lain. Bila kita macam rasa nak jadi better dengan orang lain, kita akan macam sombong apa semua. Sombong? Ya. Serius, pernah lah jumpa Okay. So bila kita fokus kepada diri kita and menjadi like the best version of ourselves, kita bukan saja dapat improve quality life kita kan, kita dapat improve other punya life sekeliling kita. Sebab diorang nak berkawan dengan kita sebab kita ada peningkatan. Betul? Okay. Ini last question kepada anak-anak warga Sedaya kat luar Last sana question? lah. Last question. And saya harap ini anda semua dapat dengar betul-betul kepada Alia. So Alia, apakah message terakhir yang ingin anda sampaikan kepada para pendengar kat luar sana, pada audience kita? Mesti dia nak kata putus daripada Alia. Saya rasa sebagai seorang, bukan pelajar saja, tapi sebagai seorang manusia, stop gunakan what if. What if aku gagal? What if subjek ni nanti aku dapat C? Might as well aku just drop je subjek ni. For me, just take it as a challenge. Macam saya sendiri, saya ada penyesalan. Waktu sekolah rendah, saya sangat takut untuk pergi interview PRS. Alamak, tapi sekarang tengoklah dekat mana. Saya sangat takut. So saya takut judgemental. Orang akan judge. Sis, orang akan judge. Tapi just jangan take it too seriously lah sebab this is your life. So kalau diorang judge pun, dunia still berputar. Kalau diorang judge pun, awak still akan jadi diri awak sendiri. Betul. Jangan take it as serious lah macam tu. So what if tu akan jadi penyesalan yang sangat-sangat besar. Serius cakap. So just macam cubalah untuk pengalaman sebab semua orang ada journey masing-masing. Mana tahu awak tak tahu pun yang awak pandai berlari. Tapi bila cikgu panggil nama awak berani untuk sertai pelarian tu, and then you dapat like top 3, that is going to be like
your most achievement lah. Nanti you boleh cakap dengan parents you, you boleh banggakan parents you and diri you sendiri. Wow, sangat menyentuh hati. Sebab what if, benda-benda what if ni benda yang tak pernah jadi kan? Kita tak tahu pun. Anxious sangat, benda yang awak tak tahu pun akan jadi ke tak. So might as well just take it as a challenge lah. Enjoy the journey kan? Yeah, enjoy the journey. Kena enjoy sebab life, kalau kita tahu bumi berputar dengan sangat cepat kan. So diorang ada masa untuk cakap buruk pasal kita, tapi kita tak ada masa sebab kita nak tingkatkan diri kita sendiri. So kenapa kita kena ada masa kat orang yang ada banyak masa ni? Sebab instead of diorang pulihkan diri diorang sendiri, diorang just talk bad about you lah. So itu like itulah yang apa kita punya pengerusi of PRS nak sampaikan kepada anda semua. And unfortunately kita dah sampai kepada penghujung rancangan kita pada hari ini. And kami sangat berharap yang apa yang kami telah kongsikan, apa yang kami telah bawa kepada anda semua dapat meningkatkan kualiti hidup. Sebab kesihatan mental ni kita kena ambil serius. Kan? Betul tak Alia? Banyak orang macam kesihatan mental, itu mesti just self-diagnose. Ada yang kecil, ada yang besar. So sebelum awak mencederakan diri awak sendiri, might as well awak try seek help by macam pergi kat cikgu kaunseling ke, ataupun meluahkan perasaan dengan kawan-kawan sekeliling, ataupun awak boleh distract yourself with the hobby yang awak ada. Yeah, very true. So for that, kami sangat berbesar hati untuk menjalankan lagi banyak podcast session macam ini, and kami harap penerangan dan juga perkongsian daripada Alia tadi dapat menolong kamu semua dalam figure out your life, dalam nak cari kalau buntu ke apa ke. Saya harap kami telah menyediakan banyak pengajaran atau perkongsian dan informasi of course. And until then, see you later, Suara Sedaya. Bye-bye. Bye.